I pozdrav youtubere, ja vam ponovo još jedan moj tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako promijeniti miša. Pa da krenemo. Otići ćete desni klik, personalize, onda ćete otići change mouse pointer, to je ovdje skroz gore levo, tu, i ovdje možete birati miševe, ali ostalo mali neki miševi, možete birati veličinu, ovako, i ovako, a meni ovako nekako najbolje. Zašto meni se ne vidi, još tako sam već u tutorialu da mi je ne vidio miš, ali možete birati i ovako, neki crni, crveni menja boja na obične stvari, na belu stavlja crnu, crvena i žuta, zelena. Možete birati kako više želite, po volji, a možete ići i browse i ovdje naći neke miševe. Pojavi vam se odmah ovdje u levoj sličici, evo ovdje, vam se pojavi kako izgleda, neki crni ovako, imate ovako, zaklinite na strelicu, ovdje se pojavi. Tako da vaša, što bi rekli Srbi, vaša mast, znači vi možete birati kako god želite. Tako da onda idete AP i OK i imat ćete tog miša. Ako vam se sviđa video, lajkujte, subscribeujte i čao!